birayo nishure kugira ngo n'amahoro mu mutima none amahoro ufite mu mutima ntabwo muhuzaga amazi ngo ninjuri ishura kirage usyo ngo ntabwo muhuzaga amazi nawe wishyure nangwa nzabajane mwembi mbishyure nashatse kukoherereza kuri seti ntabwo byaba ari iby'abantu b'abagabo waba ugira inzika zawe umugabo yakoherereza undi biryo ese wamugana utanyibutse ya meti bajyaga banyohereza sha ukiri segisi none ubu yabaye wigeze kugerwaho nabaye expired sha wabaye nka TikTok y'ubu ngubu TikTok yose Geregwa shushanya muri cyagihe Geregwa yari yarazaga hano za manigani zimva bebirayo ni nk'icumi buri kanya kaba kari kuri za 40 za 40 ingahe none ubu byarahindutse ibintu birashira ngeso banyoka mu gihe cy'imipira uzongera ambarigo ngo nkubizane kuri kamera gutyo ambarigo ariko ambarigo ni ikirunga daga Chelsea kabahaye iyi ni Chelsea Chelsea dore Chelsea Jean mwajyaga gutana episode zifatika muri ngongo Chelsea episode ziruta manigani n'ibyi sawa ako manigani bivuyemo abaviewers banga RPM yabaye 0 ni virigire 0 kabiri Chelsea ngo arakwemeraga buriya nsa ase babware ibintu birafaka gapfana hose ntabwo bishoboka kuryo n'abantu banyarapfa ibipfana hose da ari amasura abiri bikanga bizarute ibera intambara Ifi kiraje Chelsea amakoini arahari amakoini ntabwo yacyutse TikTok ntacoze iyo zabaye TikTok amakoini ariwo amakoini arahari Boko man ni iki Chelsea muraba Bye, Chelsea. We are kuri papa. That's nice. Ngo TikTok yarapfuye. Ya bisini nivuye moboro mungeze ku 2000 bamukoze. Ni mama ya mu. TikTok iratari. TikTok ni nzima wewe. TikTok. Ariko mananje Chelsea we. Episode irabonetse. Chelsea bomba urakoze turagushimiye ni mama. Naga Chelsea we Chelsea. Kabije bija karishima ukabona ko kishimye. Ntabwo bibaho mana we mega Chelsea ariko byasa neza cyane salama baby none bano bakabanga ngo TikTok bari kibaze mfite Chelsea man ariko Chelsea yes we namusuhuje Chelsea mana yanje Chelsea bide nagusuhuje Chelsea umva
uragahoraho mu bihumbi Miranda Imana Chelsea kera wari ukungani Chelsea Chelsea nanjye umwanzeho wabugize neza Chelsea umwanzeho nanjye rwose wabukoze Chelsea yujuje igihumbi byacyo byamutwara Chelsea ntacyo cyavana Wilson Chelsea sha Biden girira Biden KGP thank you KG icumi rigiye kuza God bless you KG urabura umutima gusa TikTok kirahari TikTok iracyamana ewe uko Chelsea mu bantu ntabwo nzakwibagirwa no mu maraso Chelsea akoze akantu kare umwande wo mungeze ku bihumbi 7 mwabukoze cyane thank you urabona ukuntu Imana iba yagupangiye umuntu muzu ukizamuka abandi tumaze amasaha ne direct Chelsea ya TikTok amakonyitsu gagiye amakuru garahari Chelsea abanyamwaku thank you so much muri thank you so much Chelsea abanyamwaku ubu turabanyamwako kweli Naila mbega igendaga neza uyu ni Keriri Black ntabwo yatumanura hepfo yaragiye kuzuza 10 riruzura rigiye kuzura 10 riruzuye 10 riruzuye ntajya ryuzura betse kumanuka ruzuye Joga urashaka kuzamuka 10 ryuzuye mama yanjye Chelsea wewe ntajya ryuzura ariko magana 8 ajye munyuze igihumbi guys ntago mwamaga gutya ariko biranabazanye bibagejeje muri 100 n'abantu Nira thank you so much Nira inshuti yanjye shaka n'umunsi nihangane nirirwe kuri TikTok ndebe Chelsea my top gifota ariko na Liverpool nama kabano bisikabano bamugiriye nama kabano karame uzaba inshuti na Chita nta musatsi nshaka nzaga kuba inshuti nayo nkazajya nirira ibiryo cyagucura 10 ryuzuye nkajya nsangira na bijebija rya gake 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 babona aho nicaye nuko utaje ndi kwa